I pustite me ljudi da vršim ovu epizodu, točnije u prvu epizodu Mystery of Herobrine. What a day. Whoa! Let's get some sleep. What was that noise? Get down here, 2 houses are on fire. Na vatri, vatra je. Di, kaj mogu, brzo izlazi. Šta je bilo? Jao, ovi nekakvi čudni vanzemaljci, nisu to vanzemaljci, to su nekakvi zombi. Napašće me, samo malo. Imam tehničkih problema. Nemoj! Treba mi nekakvi mač. Bježi! Daj me unutra. Ne! Zatvore vrata. Što se dogodilo? Ne znam. Evo ga. Max, me and Jen were cooking some steak and they started lightning. Then we heard lightning. This must be Herobrine. Da, Herobrine! Here, take this mic so you can talk to us. Imamo ovak nekakvu šiltericu. Evo me, bok. I dobro, imam tier 1 mač. Sad, di su ti zombi? Evo ga! Umri! Može. Di su drugi? Sad su pobjegli, a? Nemam ovo razbiti. Ajde, umri! Tako je. Šta ovo? Raw beef. Tu, evo još mesa. Kaj me ovi? Malo pa... Ne moram ugasiti vatru. Di su ovi? Evo ga! Mrtav. Što je ovo? Watchtower. Da ne vidimo čega tu ima. Valjda negdje gore. Kuc. Što je ovo? Tier 1 luk i strijela. Head down to the pit and investigate to the right of the graves. Što moram pronaći što se dogodilo. Zašto to eksplodiralo? Evo ovih. Umrite. Pazi, ovo su jači, a? No, nema veze, znači, desno piše. Što to piše? Mrze. Ne, to ne znam čitati. Dobro, šta dalje? Ovaj je brz. Štak brz, sad je spor. Nema smisla. Ajde, umrite, ne! Dobro. Imam jako malo srca. Se moram paziti što... Tier 1. Dobro, moj se još nije ni počeo strgati. Što je to? Ne! Ovo ima luk i strijelu. Umri! Nemoj me! Ne! 2 srca sam. Jao. A dobro, imam jednu kost da se mogu početi tradat. Tier 1 tunik. I šuze nekakve nove. I ovo je... Dol sam na nekakvu jaknu. Tier 1. Može. Šta tu ima? Steak. Još jedna kapa, jedna šilterica. Dobro, 2008. Svi su 2008. Znači Herobrine 2008. nešto pravo. Ne znam za vas, ali sam ja u 2023. Što ovo? Wait! That wasn't here before. Alo! Enter the Golden Knights dungeon. Samo malo, prije nego odem to. Ću malo ove grobove istražiti. Što je tu? Zašto ovo te boje? Jedan sharpness 1, to već imam. Ću zamijeniti jer imam veći durability. I evo tu nekakve hlače sam dobil. Nike sigurno nekakve, Adidas. A htio bi valjda Nike. Što je ovo tu? U nekakva špilja. Dobro, ne ide dalje. Ali tam ima dalje nekakvi... Što je to nekako za pecanje, a? Liberi. I tu je, nemoj ići tamo. Haunted Graveyard. Haunted Graveyard, znači duhovi su u graveyardu. Ček, mogu jesti. Daj, jedi, brzo. Tako. Aj mi sad vrati srca, ajde, vrati ih. Ček, ne vraća hrca. Kako hrca? Srca. Onda sam mrtav sigurno. Imam 2 srca još. A vidim da je to prešlo tu story sigurno. Opa! You will need glowing levers or buttons to access certain areas. Right click on items to pick them up. Desni klik da ih uzmem. Ne radi. Radi. Stavi to tu. Dobro, pokupi ovo. Imam već 2 kosti, imam 12 rotten flasha. Čekaj, treba bi... evo još kosti. Neću se početi boriti još, samo malo. Ima tu neke stvari valjda. To sam već vidio. Idem nazad, hoću se malo početi tradat z ovima, ne znam kak je to hrvatska riječ za trading. Evo još rotten flasha na podu, eto pokupi se. Da sam bar to prije znao. Evo tu torči nekakvi. I ode mi torči, dobro. Evo kosti još tu, to nisam ni vidio. Werewolves, kao ovo, tier 1 i dalje. Neću tier 1, hoću tier 2, im je tier 2. Daj, kupi sve to. Tak. Sad ću ovim... vidim to, alo, vidim gore neke.
Samo malo, hoćeš se s tobom razgovarati. Ko prodaje? Ti, kaj ti prodaš? Biš stvar. Dobro, daj ne vidimo. Či, Region, pa to mi treba. Daj mi jedan taj, može. Hvala, Max, ne vjerujem ti pokupit. Healing, sad se moram... Evo ga, ne, to nije bilo pametno. Daj ne vidim kaj mogu još. Generation. Daj mi taj regeneration. Sad, ako to pijem, to mi valjda vrati sad sve. To je puno bolje. Instant health, da ne moram ni kupiti, dobro. A mogu steak još, a kaj mi steak? Nemam ni za ovo, pa nemam ništa, ves. Siromiš. Daj da vidimo. Ovo ima puno puta, ovo je nekakvi labirint, a? A nije baš nekakvi labirint, tu je se za barakirirano. Da vidimo. Nema dalje ničega. Aha, i opet tu nekakve rešetke. Imamo ovog insta, to, daj mi to. Arbor mi još nije. Tu je story nekako. I'm trapped here, there has to be a way out. Gle, stvarno, zarobili su me. Go downstairs i pronađite nekakve levere. Ajde, možeš. Sad ćeš me nešto napasti. Nije, može. Kaj je tu? To vidim da je brown terakota. Vidim to. Evo, instant health tu. To može. Local brewer. Kaj sam to da dobao? Ne, to je trap. Hide in the lockers. Kao. Pa ajde u lokerima. Dobro, što je bilo? I'm going to make the golden knight stronger, but I need to find him. Herobrine, kaj? That was close. I ja, gledaj kaj sve napravil. Ko je to budala, sad mora to počistiti. Pull the rebel, a chicken blade, refusing to fight. Kaj sam se trebal borit? Tako je, reške su smaknule. Gdje sam sad? Tu sam već bil. Nisam! Ubiga! Tako je. Ajde idem provat ovaj bow. BAM! Baš... Nije baš neke. Ove books ne znam kaj su. Ubiga! To, dobil sam. Tier 2. Protection 2. Oj, to nastavljam. Može. Uzet ću ove knjige, možda to je nekakvi clue. Daj mi knjige. Tak. Možda na kraju trebaš, di su ti. Puno knjiga. Ako nemaš knjige, mrtav si. Znam ja te priče. Čital sam ih u brajkama. Da vidim, sad smo tu. Boss battle 1, The Golden Knight. Ajde, idemo se boriti. Kaj sad? The Golden Knight, di je? Special move, blindness, spiders. To je nekakvi pauk. Evo ga, to on. Nemoj mi reći da to on bio. Put the power soul. Di je on? Brate, hoće se s tobom boriti, neću se s tvojim paukovima, alo. Locate something in the hallway. Kakav hallway? Čemu ove priča? Oj! Ne mreš proći, ja mislim... budala ti. Moram naći ove nekakve labirinte. Evo ga, sam to našao. Mora da je to bilo. Ne? Onda idemo dalje tražiti, ajde. Nema tu... Kaj je unutra? Power soul, to, daj mi to. Beži nazad tamo. Kada se spawnalo ovaj. Nema ga. Bacaj! Power soul is weakened. Shall I use what I got to kill you? Hoće me ubiti. Ne buš ti mene ubio dok se ja sakrim. Budala. Di je? Hoću se boriti s njim. Di je lik? Mislim da je došao. Evo ga. To on. Je. To on. Evo ga. Ajde, ubi ga. Jao, šta si slab. Ode. Zašto je otišao? Evo ga opet. Ne, ode opet. I have to consume the rest of my powers. Gdje sam sad? Šta ovo? U zatvor me nekak stavio. Golden Knight. Gdje je? Evo ga. Jao, slab si jako. Još nisam jedan hit dobil na meni. Jao. Gdje mu health gore. Oduzimam te. Boom. Šta si dropao? Demon Heart. Srce demona, kak se to kaže. Put Demon Heart, bacam. Sad se ovo baci. Tako je. Imam instant health, neću još to pupit, kaj je to unutra? Tier 2 armor, glavo, tier 2 sword. I ja, puno bolji. Znam sve. Krađa. Nije briga. Sad imam to tier 2, imam i ovo. Znači skoro sam sav tier 2. I ovo je tier 2 sword, koliko daje? 5,5. Ovo je dal koliko? 5.
Ma bacaj mi to i ovo smeći. Ja imam 100 ove zvezdne stvari. Paper ustavić. Da, prvi boss dead. Niko da se imenom ne smije. O, gdje sad? Gle, stvarno me u zatvor stavio. Ja, kak ćeš sad šamarit? Čekaj, mrtave. Dobro, a kam dalje? Ha, da, samo još otvorit. I heard footsteps again. Hide in the locker. To je Herobrine. Evo Herobrina. Nemoj me! Dobro. So, Steven killed the Golden Knight. I need to find him. Find Alastair's village and the pet next to it. Kaj sad? Da prođem tu. Kak izaći iz ovog kao? Daj me van, kao... Ču sam nekog. To instant health, daj mi još, kaj mogu? Sad van, ili? Herobrine, you have to head to the graveyard. I heard that Steven is going to head in that direction. Idem Herobrine, ne vrim ga. Da vidimo, kak izaći iz ovog... Aha, tu je bil izlaz, može, idem gore. Znači, trebam naći nekakvi Alastir. Ne znam di je taj lik Alastir, kaj je? Ne znam di mu je kraljevstvo.